Salam Kongo Amilai. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Ya wali. Alatum. Hivi. Ya jangan. Kayak mana ni yo? Oh. Nah. Gasong dia mah. Kon le ya de seda. Alhamdulillah. Kayak mana ni on do wili. Oh, kuda sonjam mah. Wati bal fere dan dana go fere Gongam. Okay, bye bye. Alright. Oti yayi non do don jodi. Min joni oti yore do lando do fi goddum mi dara si don renseigner fi mo. Ko jogo mon dabtude do jimbe namo wifi dane joni. Wifi o indete quoi. Dabtude mon ara yangi ke mojja fi Aci babu. Aci haki. Sanga on hore mawni ka aleta wonki maki woni. No, na son de golo na ko kianki. Mai wifi yon. No langandi kudu wona kona tare de ka. Odo kadi ko wifi kan kadi woni inde makko de Abi. Ko neddo jammiti wifi. Wala on fami to neddo jammiti. Angadi tawi an kan tawda ala haji husina don bransida. No, mi dabbita mon tu fi gol mo. Kudu no min Fala mo gol quoi. abotum wifi kandi ko jallo ko si wifi udita wono ni si udita wa do wifi. Wifi ko connector te kon ko Dani bui connecte to donka. Milande maton. Don no ngani sa yeno nga connecte ke don. Na connector bu mi wana ni on non ko inde ko goddo jiwo. Do jodo wiete do wifi. Ko joldo de pay mi yama ka jaatu. Ko benguma Na bengwa. ko numma Na fusa mi fala to hide parce que telephone ma son no ko message abemi na photo makko dara. abi ne me jiwo jami yo wifi So on yata o carte mo. mi ay no yida lando mi fetta do so mi wido kala ka jami ne do jami ti do wifi an atawi ala ko to mo wondira sina o wifi ko fu ko na toto don baba yalla walle ya mo jamo de nani No nandam. yandam Asi. Ngodo la on yadita ya golingane. do ya hanka le miside Okay. Ya. Ayo jara. oh mungkin jara mana nih watang ga tera sini indo laungo Ndike on. no indo na laungo aya baba tawa Okay, on jara mo. oh yo Jara mo jara. laungo no to ko tera sini to na tambuga na laure Mana? Na nene. Ai chị xem. Ina ifute. Có một nó. Cái này im cái một đó. Cái không bao nhiêu mua là mà đâu. Cái có đây cái này là gì mà? Phần mình ngồi đây làm gì đó. Lên về làm gì làm luar ban. Afaham? Kolek. Anan. Tahu ni jangan luar ban ama. Ya raya nak bersih Mama lihat debu. Iya mana kawan menangani. Cuma ni hanya amat aku ni kerja. Afur saya nyama. Ini one day. Ilawan lindam budi saya kono. Sagan dilom meme ta kiri. Ini. Dilongon sagang pohajam huntur na haju ko. Wani wadan kebe den hai sai ya hali to bayan budi yala.
ko laftani ko buuɗi jokki ɗam mbaɗi noon buuɗi de ko noon dinno ñamaka anani fonko nene ene mbaɗi noon mi fof musude ɗum miiɗo wawata yamgol mini min kadi no kiɗo lekki ndane sa wawi o golle ɓayla ma pour buuɗi ko ɓirte o ɗiɗa buuɗiya fanko ni fanko fanko no so goɗɗo nawni yondinoto nawno ko yondinoto ɗo anani yondino mais wallelami ko fita mbuuɗi ala ɗiɗa mbuuɗi na ñameteɗi mbuuɗi ala fanko waɗ lekki ɓali wallani ɗiɗa mbuuɗi na ñameteɗi ɗo fanko nawni nene mo nawni ko mumni fanko nani nene fanko noon fanko sa wulli ɓurte musuko Ça va. La journée, ça va? Ça va. Les activités? Ça va. Et la santé en forme? Wallahi, ça va. On y va dire. Et malade, ay famille? Votre fille malade, mon élève là, mon ex-élève là, ay famille? Malade, dis-moi, on dit, s'il y a du mieux pour elle. Ou bien, vous n'êtes pas au courant qu'elle est. Hey, min naɓa artino mi yiɗa ta waɗu teddunga wonga ko nen men bon way malade no way nawde ɗo ara min mi andali non personnellement malade celle-là malade parce que min ko yim ya faltodir malade mo amen kako malade je vous dis papa je vous dis malade ne se sent pas bien. Donc, la dernière fois, je vous ai dit, il y a tout malade pour la conseiller. Parce qu'aujourd'hui, si Gotlo, ça y est, fait un dido, il n'a pas fait de gal. Il n'a pas fait un Gotlo sous ça, c'est parce que les Gotlo ne sont pas mais min, comme il y a autant de ko watangoli na ndare mpiji din ko honno wawirta avance go. Malade celle-là. Votre malade, votre fille. Celle-là. Elle est gravement malade. C'est un homme malade. C'est très grave aussi. Hein. Je vous dis que malade est malade. Donc, maintenant, il y a tous les détails parce que je connais celle-là. Papa? Donc, si je comprends bien, il n'est pas au courant que malade non a. Étant donné c'est la maman même qui devrait alerter le vieux là, puis évidemment. Mais bon, moi je n'ai même pas l'intention de lui dire ça parce que dans le mauvais sens. Je l'ai dit peut-être Monsieur Koudari Andy. Si tu as vu non, c'est le contraire. Je suis désolé vieux. Maman Mia. Amone. Yo, nene bobo. Hekan. Hakkunde may Allah, acci wulgo Allah. Jiwngan ko no way nawnude ko nawnata ko kawta deminane tawi mo nawni. Neɗɗo so wulata o heftu. Mi accanima han feƴƴiti. Nan jiidiɓe sa koye nan jiididen no muusudema. Goɗɗo wula e Allah seeɗa. Sa kafide goɗɗum jontomo teddugal makko ngal. Min no o jikkumaɗo wela Allah. Hoɗo jikku woni? Sokkutuma mi yiyama on nandano fewde. Sokkitanam hoore ma ɓay ka daɓɓutugon. An sokkimo to sokkitumo mi hettawa. Ar sokkitam ɓay ka on daɓɓutuden.
ɗum no hulɓinanima accimi lamde en kafu ɓiɓɓe jalode